توجیکان در آینه تاریخ. صحیفه توجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش‌ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. نخستین قاموسنامه نیاگان. پساپیش صدها سوالها و معماهای حل طلب تاریخ پیشاروی ما قرار میگیرند و پاسخ میخواهند. برای به این سوالها پاسخ گفتن میباید به دوره‌های بسا کهن تاریخی سفر کنیم تا اصل و نسب خلقیت خود را بشناسیم، نشانه اثر اجداد و گذشته‌های دور پیدا کنیم. از میان طایفه و تبارهای سرشمار خلقیت تاجیک را با مرزهای بودوباش، تمدن خاصه و آیین‌های دولتداریش دریابیم. اصلاً فرهنگ و تمدن سرحد ندارد و در دایره یک مرز و بوم و حدود معین نگاه داشتن آن امری است محال. تاریخ بشری گواه است که از تأثیر فرهنگ و تمدن یک خلقیت و ملت جداگانه دولت و کشور پهناور و مذهب و دین خاصه تمدن تازه می سبزد. دولت و خلقیت و دولت‌های نو ارزی هستی می‌کنند. مورخان انتیقه‌شناس بیهوده نگفتند که یونان زمین گهواره تمدن بشر و آوان طفلی انسانیت است. هرچند در این گفته‌ها زیاده‌روی و قدر نکردن مشرق زمین به نظر می‌رسد، ما به جوهر آن یعنی گسترش تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و از یک مرز به مرز دیگر راه گشادن آن قناعت می‌نماییم. در تاریخ پرماجرای قرن 20 و علل خصوص 10 ساله‌های آخر آن که نه تنها مرزبندی کشورها و حوزه‌های ژئوپلیتیکی آهنگ نو می‌گیرند، بلکه حدود تمدن‌های سابقه و جدید از نو مرزبندی می‌گردند و ملت‌های صغیر و کبیر دایره فرهنگ و تمدن خویش را از حساب غصب نمودن تمدن‌های بیگانه وسعت می‌بخشند. راه آوردن به تاریخ گذشته ملت و از روی انصاف و عدالت قیاس نمودن آن کار است بسا مشکل، ولی چاره بازگشت نیست و باید هر لحظه حکم تاریخ را با داوری و حکم عادلانه خوانده. به قول مورخان ورزیده تمدن قدیمه آسیای میانه واینبرگ و ستاویسکی نباید یادگاری‌های معماری، آثار تمدن و فرهنگی در مرزهای یکی از این دولت‌ها واقع گشته را به طور قطعی مال دیگران دانست، زیرا این به حقیقت تاریخی مخالف است. و مورخان نامبرده در کتاب تاریخ و تمدن آسیای میانه در عهد قدیم پایانتر می افزایند. تاریخ تشکل خلقیت‌های حاضره آسیای میانه در حدود صورت گرفته است که الحال به آن دولت‌های گوناگون شاملند، چنانچه سرزمین باختر قدیم و تخارستان الحال در بین ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و شمال افغانستان تقسیم شدند. سوغد قدیم در مرزهای ازبکستان و تاجیکستان جای داشت. همچنین خوارزم در حدودهای ترکمنستان و قرقلپاکستان، فرغانه در ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان واقع است. خود از خود روشن است که تاریخ و تاریخ تمدن این مرزها را در حدود دولت‌های نو تشکل یافته امروزه به تدقیق گرفتن کار است ناممکن. واقعاً دستاوردهای تاریخ و تمدن دوره‌ها و عصرهای گذشته را در حدود مرزهای جغرافی امروزه گنجاندن و زوراً به این یان ملت نسبت دادن مثل آن است که نسب و وطن فیل جنگلستان‌های هند را آورده به بیانهای قزلقم و قراقم بپیوندیم و از کشفیات ساده لوحانه خویش افتخار نماییم. ولی ما نیت غصب نمودن و از خود کردن تمدن و میراث فرهنگ یگان خلقیت و ملت مرزهای سابقه
ва имрӯзаи Осиёи Миёнаро надорем. Фақат мехоҳем аслу насаби худро бишносем, нишемангоҳи аҷдоди гузаштаи худро ба таҳқиқ гирем, бурду бохти онҳоро дар тӯли ҳазорсолаҳои дуру наздик биомӯзем, аз шикасту пирӯзиҳои онҳо сабақҳо андозем. зеро таърих бузургтарин устод, олитарин ҳакам, холистарин воқеанигор ва коромӯзтарин роҳбалад буда моро аз гузаштаҳои дур ба сӯи қарнҳои оянда ҳидоят менамояд. ба ин хотир лаҳзаи домани бохтари қадим ва хазинаи амударёро сар дода, ба давраҳои боз ҳам дуртари таърихӣ, яъне ба паҳноҳои Осиёи Миёна кӯч бастан ва ин сарзаминро ватан ихтиёр кардани ориёиҳо рӯ меорем. сарнавишти ориёиҳо аз ҷумлаи саҳифаҳои басо рангин, аҷиб ва шигифтангези таърихи башар буда, аз миёни асотиру ривоят ва ҳақиқати таърихӣ роҳ кушода то ба рӯзгори мо расидааст. дар бораи сарманшаи баромад ва ватани аслии ориёиҳо дар миёни олимони машриқу мағриб баҳсҳои зиёде сурат гирифта. аксари муҳаққиқони ориёишинос бар онанд ки асли баромад ва ибтидои сарманзили ин тоифаҳои бодиягард ва кишваркушо Аврупои марказӣ, даштҳои ҷанубии Россия ва Осиёи Миёна будааст. қисме аз тоифаҳои сершумори ориёӣ аз асари сармоҳои шадид ва хунукиҳои тӯлонӣ ки ба тағйироти иқлим ва фарорасии яхбандиҳои қисми шимолии Аврупо ва Осиё алоқаманд аст, тарки нахуст ватан ва паҳноҳои зисти аввала намуда ба сӯи гармоҳои ҷануб кӯч бастанд. ва ин тоифаҳои кӯчбаста дар илм бо номи ҳиндуориёиҳо маълум гашта, ҳангоми ҳиҷрати худ дар паҳноҳои нисбатан гарму барои зистан мусоиди Авроосиё, фарохнои Дунай, болооби Окаю Волга, даштҳои паҳновари Сибири ғарбӣ, Уралу Олтой ва алалхусус марзҳои ҳосилхези Осиёи Миёна сокин мешаванд. ҳиндуориёиҳои маскуни Осиёи Миёна дар навбати худ бо се тақсим шуда, як қисмаш қадқади руди Ҳинд сӯи Ҳиндустон ва қисми дуюмаш аз паҳноҳои руди Ому ба дигар суроғ мекушоянд. вале қисми аз ҳама афзуну соҳибқудрати онҳо дар Бохтару Суғд ва Хоразм ки баъдтар ин ҳудуд бо номи Хуросону Мовароунаҳр шӯҳрат ёфт, монда дар паҳноҳои ҳосилхези руди Ому ва Сир бунёди тамаддун ва ватани ҳамешагии худро мегузоранд. дар асотиру ривоятҳои қадимаи тоифаҳои ҳиндуориёӣ аз ватани аввалини онҳо Айрянам ва Эҷаҳ ёд мешавад ки марғзорҳои сабз, даштҳои паҳновар ва заминҳои серобу ободон дошта, онро Аҳурамаздо ҳидоятгару пуштибон будааст. вале аз қазо аҳримани бадхоҳ ба сари онҳо зимистони сахт ва сармоҳои офатборро меорад. хунукиву яхбандиҳо то 10 моҳ тӯл мекашанд. барфу борон боз намеистад, офтоб нопадиду рӯзҳо тера мегарданд. кӯчбандӣ ва хати ҳиҷрати ҳиндуориёиҳоро дар паҳнои Осиё файласуф ва сиёсатмадори бузурги Ҳинд Ҷавоҳирал Неҳру дар асараш «Назаре ба таърихи умумиҷаҳонӣ» зоҳиран ба оварагардиҳои яҳудиён дар биёбонҳои паҳновари Арабистон монанд кардааст. вале ин монандии зоҳирӣ дар асл як фарқияти аҷибе ҳам дорад. ҳиҷрату кишваркушоиҳои тоифаҳои ҳиндуориёӣ селоби азимеро мемонад ки осору дастовардҳои тамаддуни мавҷудаи қавму қабила ва халқиятҳои бошандаи сари роҳашро фаро гирифта, бо анъанаву арзишҳои маданияти худ мутобиқу ҳамоҳанг месохт. одатан селоб ва тунбодҳои таърих лаҳзаҳои оҷиз мемонанд ки тамаддуну арзишҳои фарҳангии ин ё он халқият чун харсанги бузург ва кӯҳи халалнопазире ба фишору зарбаҳои паёпаи тамаддуни аҷнабиён тоб оваранд. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих дар мавзӯи нахустин қомусномаи Ниёгон идома дорад.